jedna prigodna pjesma, jedna moja mala para povijest unutar jednog perioda likovne umjetnosti. Gašpar Noćnik. Neka netko drugi objasni tko je bio Gašpar Noćnik. Ta strašna figura iz Bezdana. Opera iz bakreidne pjesni vinskih podruma, gdje je umjetna svjetlost jedina moguća. Ne želim pročitati poemu koja se tako zove, niti saznati tko je bio njen autor, ni kojem dobu on pripada. Francuska u redu, no prije ili poslije ovoga ili onoga nije mi važno, neka samo nestane s polica biblioteka, ako ga još bijeg od hvata prašina izjede u crvi. Imao je fantastične vizije, u redu, mnogi proroci imaju. Baudelaire mu je dao tijelo, a Maurice Ravel uglazbio ga u skliske note, bilo je to prije 100 godina. Ne izvlačite ga iz skladišta zaboravljenih želja ili iz besperice sitnih noćnih sati. Zaboravite ga zbog budućih generacija. Ja sam ga, nažalost, upoznao. Ne knjigu, ni poemu, ni autora, već samog crnog Gašpara. Gašpar Noćnik kao osoba koja više nema, to me zanima. Ne spominjete Gašpara nikome, on pripada ljudima čije su osobne karte samo privid, razvođeni papir, neplaćenih računa, gdje plava tinta pleše svoj mehanički ples na stolu gostionice. Iako ga nisam čitao, znam da pod njegovim svjetlom sve čaše i boce izdužene su sjene modljanjivih dijela, a stolice su naslagane kao Apollinarovi kaligrami, a slane srdele poslužuju se u terpentinu i razglava se u nedogled što je bolje, gušće pero ili jaka tinta. Prazna platna tu se izvlače poput putnih mapa hodočasnika. Razumjeti Gašpara znači uvidjeti da svi više dimenzionalne rezovi i fenomeni kubističkih slika predstavljaju nizove podsutnji dane od zabave zaustavljenih u pijanom redu. Pogledajte sve te polucilindre, šešire i štapove od žica marmiranog stakla kako u zoru ulaze u kočiju koju vodi starac u dugačkom kaputu ili u pelerini s crnim povezom preko jednog oka. Papiga na njegovom ramenu pljusnula mu je oko, ali on od nje se ne briče, jer nenadane ozljede i bolesti pečat su izvorne umjetnosti. Kotači pričvršenim željeznim ringovima vrte se, bolje reći rotiraju kamenim ulicama i tu i tamo frcaju iskre, dok na horizontu prugasti dimnjaci urezuju se u nebo. Tako je nastao talijanski futurizam. Impresionizam je nastao poslije podne u dokolici, u čašu dobrog vina, nanesen prahom koji vjetar primi od breza i lipa. Ekspresionizam već dublje zagrebao kilovinu barova, frekventno pohođenih od Gašpara i ljudi njegova kola. A nadrealizam je u svađi ujedinjeno nepomirljive ljude. Dadaizam je u potpunosti ignorirao pitljivi svijet van domene Gašpara Noćnika. Afovisti njihove jake boje krik su bunta pojedinca kada se za njim zatvore vrata bolnice za uznemirene osobe, a juriš crvene konjice Kazimira Maljevića naslikan je protočno kao izbačve mladoga crvenoga vina, što je isto trag Gašpara Noćnika. Gauguin je zbog njega pobjegao na Tahiti, gdje je mjesečario u svojim drvenim cokulama i nije dao poštenima ljudima spavati. A na ekspres telegrame i vjerovnike iz Pariza odgovorio bi na njima nerazumljivom podnežanskom jeziku. Kako prvi ljudi, kojima on sada pripada, nisu poznavali lihvarske ugovore. Mark Chagall je posjedio brige zbog Gašpara, njegovi su likovi lebdjeli nad platnom, a horizonti široke ruske zime završili bi naglo u ljubičastoj i mutnoj zelenoj poput flaše, a počeo je škrtariti, pa su mu slike postavale sve složenije, sve manje i manje likova. Od 3 životinje ostala bi jedna, kuću bi cijelu zgurao u jedan prozor, a od crkve ostao bi samo toranj, delenjeve slike svjetla koja se prebija kroz žaluzine, pogled su kroz rebra ljudskog tijela, izmorenoga svime, što mu se stavlja na teret. Gašpar Noćnik, kao i život umjetnosti, nastave pod njegovim plaštom, pripada jednom smijelom komadiću sinkroniziranog vremena, koji se ne može ponoviti. Sve to umjetnike različitih vizija, koji ih osim Gašpara mogu ujediniti. Ne znam ni tko ga je napisao, nisam ga ni čitao, ali Gašpar Noćnik je ono što je John Barleycorn bio Jack u Londonu, prozivao ga je Apollinaire s onom zbirkom pjesama Alkohol.